2024 June thla hi in police officer khatin melhet lawa kunin lekha khat adongin aman zong asima hi le hiti hin akisune officer kumsom nanga masangin kachen naw manar huwa hin ke thana alungin akethat nu hi amin kala hi amanu hi tuni chanin athilung zong mu hinai pu in chule athat ho zong hi heji kumsom nanga sung hin police hon a hordo puvin manin awum poi chule kala thina chunga hen mili hin na anei uvin amin ho hi hichi hi tin amin ho zong asune police officer pa in lekha hi asim zo phanin alungdongin ata sanbe pun ahin aman zong thipsan loin police dang ho asei pi police dang ho hen ama za mi khatin ne hin dai mai me hin te ati pi uve hechi police officer pan zong athu hi hol po ding ati in aman zong manul khuwa police station zo sia kumsom langa masanga kala ki ti numai aman thu report umam tin mi mang report huwa a hole ahin aman amu pun iphanin kala devi kala viti kala khari ti ho in amin a holin ahin kala ki ti pot kumsom li kumsom langa masanga anamang mi mang report na amin amudi poi police officer panjong athu hi athip sandi pu in aman jong senior officer chaitra teresa zone hi lekha athot tai teresa zone hi alapuza district ma hi police officer sp a hi in manur police officer pan alekha mu hi athonin chule aman lekha achumbe khain azine hi chile kha kamu hin manur hopsunga police station zosia kala minpu mimang report a holin a hin kamu poi hi ji in hi chi thu hi nangin phana ti danin hin bui pi in tin athone sp nun hi chile kha mu phanin amazong akipan ngalin team asimin ama hon manur hu pumpin kala kiti minpu a hor tawve 2006 le 2009 ki ka hin manul khwa cheng kala kiti numai khat ana umin iphanin police hon amanu chungchang thu hi ain khuluve amanu hin ji anane in ahin azol de in ajipa ada tha akingai pi pa to zam a hi sp nu le atim honjong kala ana chen namun azunun kumsom langa masanga kala hin khutu sim ho akhumi pi te adong tawve ama hon police hoza asai uvin 2006 kumin kala hin ji ane in ama le ajipa bo hi chenglhon hi aki chen til hlon hin amani aki tu hle jing hlonin aki ngailu hle hlonin cha khat jong anei hlone hiti hin phat chi in 2009 akunin kala hi azor dein aman jong achale ajipa da tha a aki ngai pi pa to jam hlon hi tin mi pi hon police ho koma sei ve hi chi thu ho hi police hon azaun khumi pi ho ado zo si thu sei hi ki bang su ke hi kala in ama dei dana aki ngai pi pa to azam je a hi mimang report na zong amin kizit lut lo hin te tin police hon agelove sp nu hin kala in ku te hor do a ama hon achanu thu hi iti asei momong uvem ti hi holding ati e mi ho adongun kala in ku te chenna a hor do tawve kala in ku te in police ho aga chi un kala su pi pale azia cha te bo hi umu hi tai kala nu lapa hi 2009 mama a hi ain khulhan anabe a hi tan asu pinu kumsom langa masanga aman thu le police ho aina hungjing hi anil jong atija le jinge anilin jong police ho za asai pin asu pinu kala hi anam ki ba pi lo khat to agu in akingai thlonin ain ko te phat sa lo na sa a hi chapa hi akichen pi a hi hi jin kala hen buina a hin tu jong le asai ngam pu in apu gi zo se hi ai im ji a hi chule kala hi buina new atwa jong le ain sumi te hen adon ta lo hi hiti hin hi chapa to hin kumthum akicheng thlonin cha kha jong nei thlone pha chom kha zo in kala hi azor de in ama jong akingai pi pa to azam thon tai hi ja kai ho jong ka cha chabe se over kala hi kai sumi in jong ka simpu vin ta hi athu jong ka het pha ta lo hi tin anil police ho za se anil to sei hi akhumi pi te to sei to ki bang chanin he phanin police hon kala azilui pa hortawe kala azilui pa hi amin anil mama hi in ama hi gamdang a natunga ma hi kala le anil hi anyaw lai thlona pat ahung ki ngai thlon hi in ahung li thlon pha na nam chum chu ba hi thlon hi ahung ki het do thlonin hi jin ain sumi ten a pha sa thlon ta poi a hin amani zong a ki ngai be se thlonin agu in tempula aga ki cheng hani hi thu hi ain sumi te hon a het phanen alung hangun amani hi adon ta pu ve hi pha na amani zong gan thei ta insan akila thlona amani bo hung cheng hlona hi
agan theile hlon wangin akingai hlonin ki to ta in hin hu amang hlonin hitin phat achi in amanin zong chapa dei ta khat anei hlone phat achi in anilin azinu kala hi azor dei in aking mo in hecha kunin ain sung hlan hi abui pantai abang le ama hi akena hlan amir shivalin ain sa ain langhon aga phal jiuve anil hi in sa a kunji a hi in hiti hin na to na mundang danga a holen hi phanin azinu kala zong hin anil hi azor dei in aking mo ke tai hiti hi ain sung hlan hi ke tu thei hlan pu in akena na jin hlane hitin phat achi in khat vei hi nithum lang a hling ta en humi pite hin kala hi amuta pu ve hi phanin ama ho zong kala ji pa anil ko ma hin ka chi un kala chungchang thu adu wa hi le anil hin za chata in humi pite za kala hin tingai pi suraj ki ti khat nei in he che pa to hin ki zam thlona acha le ke hi ai da thla thlona hi tai tin a sei e humi piten zong kala in acha kum khat war bep ada hla a ajipa ada hla hi alung hang hle un ajipa anil le acha hi alung se hle uve athu hi kala in sumi ten zong aza phanin aza cha hle un alung hangun amon zong ki cha ko na hi kala hi kasupi kacha zong hi tapoi atiuvin hita hi athu zong a het pha ta lo a hi anil hi pha sia na tonga pot a hi in hijin achapa hi amanu koma ada hla in atongin apot ji e achapa kumni la ke a hi hin anilin zong achapa hin nu angai cha e ti a he in hijin aman zong jetha anai tai amanu hin naw sen hi acha bangin agelin lungse ta in aumin ke pa ta in achiang khomu ve anilin jetha anai zo in kala supipa anil koma agachi in ala puja langa ka chi le kala le ajipa kamu hlonin num satein hin khu amang hlon nai a hin kala in ei ki mu mo sa in don zong ei don poi tin se e hiti hin phat achi in kala thu hi azilui pa anil asupipa anil chule ahumi te hin a hai mil tauve anil hin iti in sa na a na ato a sum a hol bangin adai bangin sum anei theipun hi phanin aman zong Israel monachi a sum holding tin visa ho akisime anilin visa kisima gamdanga chi ding ati hi 2023 komin asubulinin amazon azia cha India gama ada thain ama Israel gamzonin apot tai 2024 July tha aling tain police hozong kala ziluipa anil te na hi agachiwa hile azitha nu le achapa hi anom hlone aman anil Israel gama achi thule phone in bor kha lo thu asein chule kala chungchang thu ima het lo thu ase e hiphanin police hon kala chungchang thu hi koiman a het lo a het tawin hijin lekha akizit mithana kingo mi li ho hi SP nun police ho solin agamat diwen asai tai ala puja district ma amo hi manin aumin amo ho hi pramod soman le jinu a hiuve lekha a mi limin kizit la mi thum ho a hiuvin amo hi police hon police station a puiuve pramod hi phat sia a azinu to kina jing a hi in chule zir jong lut kha he tai police hon pramod jinu za kala thu adongun aman kala thu ka hepon kajipa hi kaito kina jing ka hi hlonin a hian ama hi mi chunga phamo wang a hi poi ati police hon ami mat hoi thu adong vin a hian amon kala thu a het lo thu se uve amo hi mithana proof le evidence ma lo jin police hon amandan theipovin a hla tawve ahin SP no hin police ho za a amo hi agua a khulwa awat li diwin thu apitai police hon amo thum hi agu in a khur jingun avezinguvin he cha kunin promote hi zulungmi zuduta phasi azu kham hi he tawve zu khamting le hin thu saiding le sailoading a het lo a het phanun police ho jong civil vonin akivanun zukizu na langa achi tawve police hi lam aki he sa poven promote hi loile pai bangin a bolun zu a cho piun zu adon piuvin ahin pramo hin kala thu hi imacha asai do poi pramo hi zu khamwangin angol di pu in kala thungsang thu hi asai do num poi ahin aum chan amai su akonin thilkhat asia la hi aki he e ephanin SP nun jong plan hana ngai tu in lekha a mi limin kizit a hi in mi thum hi koi a hi a heuvin ali na pa hi kala jipa anil gamdanga umpa hi a hi SP nun a plan angai tu bangin police ho hi pramot koma agachi un direct in asai tawve naloi pau anil hi matdo na theiding in Israel police ho ka ki hopi win ama hi aum na langa Israel police hon amat no hi tai ama hin thilzo si aphu na hi in
kala na thana chung thu zong abona aphun he tai hiji in nang zong thui im lo in thilzo si hin sei to tan tin police on a sei uve anil hi izir gama hoi lai mun chana ham a ke pu in chule israela achi lo zong hi ke hello hi chule anil zong hi police on aman puvin pramod in thu a sei do na thei ding bo hi plan ngai tu hi pramod zong hi miching ta hi kinin aman zong sp nu ko ma hin a sei in thilzo si ka sei dinga hi le ke hi cid police hokoma thil report banga nei sei diu tu ti le ka case hi nim thei ding hi tin a sei in hi tin sp nu to akenup to hlonin aman zong thilzo si sei ding in aki gong tai pramod tu sei hi sp nun anup pi na hi anil hi amat ta hi puvin hi ja pramod bo si akuna hi thuta thuti a hin het thei diu hi pramod in police hoza kala hi amoho tha hi hoitain a sein athana ji hi kala ji pa anilen a sei ja atha in a sei e 2009 jun thla in anil hi pramod kom aga chi in pramod za hin kazinu kala hi kalunga sitapu in chule midang to kingai in ka he e hiji in muzong ka munum tapu in kaziding in jong ka dei tapoi nei tha pi in ta hi aga sei hi ephat lai hi pramod hi ji jong nei nai lo hi in ama hin anil za lungmung ta inomin ima cha buina punte aphat phat na hum nan te ta hi azinu kala tha ding ti hi anaza da hi iti hin phat achi kirin nikhat hi pramod soman le zinu om penun anil hi akom wa aga chi ke tai anil hi akamin asai in kazinu kalan ei bor nahi katei poi ai thele nei tha pi un tin asai in ataw tai hitya au ma azinu midang to azor dei ti hoi aloi hon aza phanun anil hi alung si un kala tha ding hi anum tawve ahin hi cha ke helo khat hi kala hi midang to chingai mong ham chingai lo ham ti hi ke he chin lo hi zan khat hi anilin zong azinu kala za ahin kaloi hoi na chite ati in amani zong kara ataw hlonin aloi te lang azul hane hitya apo do pel han hin anil hin aloi te in lang zun talu in mundang khat azunin leium na khat apha hlan phanin aman zong le ahin gari anga e leya hi pramod soman le zinu hi anna umu hi ta in anil to hin aplanu hi abolo hi tai hi chininjan hi laimuna hin ama hon zong kala hi alolami piun hitya hi athau hi kala athachai phadun amon zong gari anu pu kinun anil te in lang azunu ve hitya hi chininjan mama mi hetlo ka kala lung hi anil tia toilet na apai wa hi pramod ni chi zo si police hoza asai phanin police hozong ati zaleun ama hon jcb forensic ho aki puiun anil te in nang azun tawve ama hon zong toilet he su thing saruvin a hin mi ku kiti hoi ma cham pu ve ama hon zong hoi ta a che ki ruwa hi le samjang le kala hi amu na hi cho hi dna test dingin athot ki ruwe police hon pramod saman le zinu hi amanuvin thu adong ve ama wana saidanin kala hi toilet na apai ngelurin asai uvin ahin anilin ata sa hi ala do ham wa ke poi ala do lawa hi le agu ho hi umte ding ahi in ahin kala lung hi om na he tapovin om na he pending hi azilui pa anil hi ahi tai kumsom na nga masanga azor de e azipa le acha kum khat ada hla in azam mange tia anike thang chu anahi pu in ama hi azipa lamkai na a aloi hoton ana tha da no anahi zoi he chithu hi newsa ake phungin mi pi hozong ati zali azinguve athu hi newsa ahin phun hin lekha anajina police hokoma ana sei pazong police station aga chi in letter jina police hokoma ana pi chu ama ahi thu aphung tai police hon iti na hin henham thu hi tia ado ova hile ama jong hi zudon mi ahi in zuki zu namuna hi zu aga don jing hi nikhat hi angai bangin zudonin aga chi in hitia zu adon penun pramod soman le zinu hi ahunguvin zu adonuvin akyau uve helaya asai na ova hin kumsomna nga masanga ikhu uva kala ithau hi ka kial do jingin nikhat ni le kazinu yang ka hin tha kha ding hi tia hi pramod hin na sei hi hi chi thu hi chapa hin hoi ta an za lekha ajina police ho anapi hi mithatna anapang pramod soman le zinu hi police ho amanuvin chule anil hi au na chat ki hanai lo hi in manin aum nai poi he chi thu hi achi jing lai a hi in anil jong mat doin aum nai pu in chule akiman ho thum jong hi konin athu atan nai lo a hi
ole video akichai tai